Katukad di Basol. Di napalabas. Naragsak man enta Jonas. Gapo tanaawat dan ti sweldoda manipod kini Don Juan. Gapo iti dayta. Napanda nagragragsak iti club. Saan nga mo ni Jonas no sa dino ti pangsarakan na kaniboy. Iso anapan iti ayan ni Arson. Kaya't ison tinangibagaan na iti bilin ni Don Juan. Indanon matdayta ni Arson kaniboy. Mas daw ni Boy, tagam ammugayam da Don Juan ken Jonas. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Ni Jonas ti imbaon ni Apo Mayor? Agam ammuda? Mas daawak nga rod. Boy, Ni nga ta Apo Mayor ti bagbaga ni Jonas a boss da? nalabit nga iso. Iso nga ita. Nalastog ni Jonas. Sige, inton bigat. Mapanak ijay hotel ni Don Juan. Aganad ka. Juan Arson, Anya nga tati ibaga ni Apo Mayor kan ka. iso mapanak iti hotel na inton bigat. Tapno maamuak no anya ti ibagana. Sige, inakon. Inak sarong karan ni Joy. Amang ano niya amatan tinapasama ken kuana. Yamam mo man ni Joy kanyak. Kaya't ko makita. Kasta? Sige. Mapantay jay dagus na. Tas sigurado nakasangpetan day jay. Yamamukan ka ni Arson na gayam ko, Joy. Nasayat at tao na itakas kanyak. Apay, nasaya at kaaya. Katuan, mate. Kasano ako naman nasayaat ka, boy. Katno. Di ka makibiyang iti saritaan mi, Arson. Arson gayam tinagan na. Naragsak apan nakamamukan ka, Joy. Kasta akmat, Arson. Oo. Arson, di mo na imingmingan ni Joy. Diyak kaya ti kasta. Anya? Apay? Dakas? Alakit din, agmerinda kayon. Tapno makapanaw kayon. Sige, Arson. Merindakan. Won, boy. Kumusta na iti pagnami ti inaldaw, boy? Awan parikot, amo. Nasayat mo kasta. Kasta ti kayat ko. Iti kasta. Saan ka madaksan kanya? Wan amo, kang runan na. Kayat ko ti makaurnong iti kwarta. Para iti masakbayak. Masakbayan. Apay nga katawa ka, amo. Naranyag ti masakbayan kanyak, boy. Adu ti sanikwak. Adu ti kinabaknan ko. Ha? Isu ano agtulnog ka kanyak. Adda magimulam. Imbagakan kandayta iti addata iti rancho. Wan amo. Isu agsingsingpet ka kanyak. Agtulnog ka. Iti kasta. Adda magimulam iti udina. Wan amo. Ala, inak maturugan. Kat kastamat kan ka. Sige, amo. Naimbag arabikan ka. Ay, sanak nga makaturog. Iso nga uminumakman iti gatas, tabarang makaturuga. Nanang, adda kayo pa'y lagaan dito kusina. Uwan, umininumak iti gatas, tabarang makaturuga. Di kayo makaturog? Ay, pampanunutak ngamin ni tatang mo dinggas, anak. Adda pa lang ija syudad, kadwa na pa da nga Margareta. Apay no kasta, nanang. Kawa. Awan mat kredite kayat ko nga sa awan, anak. No adda na ante mga kenne-kenne di na kayat nga makikuyog ni Dingas ka ni Margarita. Maawata ko, nanang. Agimon kayo kini Madam Margarita. Saan nga kasta, anak tuso ni Margarita.
Ang mga noan niya ti aramidan na. Anya ko mga iti aramidan na, nanang. Ay, awan matkit di, anak. Ay, wan gayam. Apa nga makay ito kusina. Agkape ka. Uminumak lang iti danom, nanang. Sige nga ron, iyalaan ka. Mabiit lang, awan. Amo, antapag na kita. Ken agi-deliver kami pa kini Arson. O sige, kataganat ka. Wana mo. Madlaw ko ita akana yun ang tipa nag-delivery wa. Lupay basit-basit lang. Ngam awan parikot iti dayta. Wana mo. Saggabasit, ngam numaurnong. Dakkalabanag dayta. Gasto ti kayat ko kang boy. Gimagat ka itan. Wana mo. Sige nga rod, agpatuloy akon. Agananad kayo. Kanja kayat ano mabulilya sa tipagnayo. Kat iraman nyo tinagan ko. Awan pagdanagam, amo. Saan da ka nga iraman? Saan to ang madakamat tinagan mo, no bilang? Amok ter aramidak, amo. Amo, mapanak itay di mansyon. Inakagdalos ijay. Ta amok nga saan nga nagdaldalos jay agbanbantay ijay. O sige, awan ti parikot. Makilugan na kanibuhi amo. Itulod na kay di mansyon. Mala, mabankalat ta. Wan amo. Umay naktumat lang dagasan ni Buenton agawid ito'y happy house. Sige, Sige nga rod amo. Agrubwat akon. Ta agpaitulod na kanibuhi. At datan dito'y mansyon, nanang. Wan anak. Agdalusak man ito'y. Ta nabuyag nga saan tayo nga nagyan ito'y. Kat baka nakataptapukan iti unag. Sige, nanang. Umay kayong to dagasan. Sige nga rod boy. Basta urayan kalagtan niya. Wana nang. Bumaba nga rodin. Agan-anad ka iti ako na mga pagnam Wana nang. Sige boy. Agan-anad ka iti panagmanehom. Awan. Sige, agkapi kapay, boy. Sige, Apo Mayor. Nagyamanak. Boy, pinaayaban ka, tada ibagakan ka. Ket sapay lakuma, taumanugot ka. Anya dayta, Apo Mayor. Basit dagiti tao, ti grupo ni Jonas. Awan makuna kadakuwada, gapu tanapudnuda kanyak. Ngam tagi kurangak ida. Anya? Isu akayat ko ako mapengkan kanyak, boy. Panawamon ni Astor. Kat umay ka kanyak. Ikang ka iti pagyanam dito'y hotel ko. Libre. Agraman kanam. Basta makikapengkan kanyak. Ha? Amok, boy. Natured ka. Akas iti pan nakisaritam kanyak ijay munisipyo. May papan iti dalan ije sapsapurikat. Imbagampay nga ibanderam tinagan ko. Iti kanito ngagtungpalak. Aramidak dayta, Mayor. Basta patarimaan mo ti dalan ni Jay. Kasta ti kayat ko ken ka, boy. Naturid ka. Kas ken ka ti kasapulak. Isu nga al-alukuyin ka, kas katalag ko, iti pagkwartaak a droga.
Sana limad kanyak ti kinataom, Apo Mayor. May saka drug lord. Nasao kanyak dayta ni Amo Astor. Baknang kan. Ngam apay nga agtultuloy lata ti negosyo mga illegal. Naturad ka talaga, boy. Awan pa'y tinagsaludsud ka niya kiti kasta. Sikalaan. Hanggang masige, sungbatak. Awan bibiyang ti asino man iti kayat ko nga aramiden iti biyag ko. Dayta ti sungbat mo, Apo Mayor? Boy, no kayat mo apasimpak ti dalan ijay sapsapurikat. Nasken nga rod ngagbalin ka at tao. Anya? Wanya, umanugot ka? No kasta. Sige. Umanugotak, Apo Mayor. Ipagpagapok kadagiti taga sapsapurikat. Anya, imanugot ka. Ngam, kasanunday ta. Duwan ti amom. Pagserbyak idado ha. Tapno awanan ti parikot. Nagbidot ka iti pangedeng mo, boy. Trabaho lang daytoy, Arson. Ikarigatak nga ramidan. Sige, naday ta tiket mo. Adaaklad ta ditoy at tumulong ka. Kumusta ang negosyong, Donna? Awan parikot, Mayor. Nasayat. Nuadda parikot dito ababangam, di ka bumdeng amang ibaga kanyak. Wan, Mayor. Mayor, kunayo idi kanyak at taga-syudad kayo. Wen, kastangag paiso. Nagnaod dito'y day di papak. Taga-syudad matlaan. Nabayag ka no dito'y anagnaad. Day talang, tapinatay da. Pinatay da? Wan, Mayor. Kasta ka di. Anya ka di tinagan ti amam. Don Paeng, Mayor. Andiya. Don Paeng? Wan, Mayor. No kasta. Sika jay putod ni Don Paeng? Wan, Mayor. Amamuyo ka di, day di papak. Gayem ko day di Don Paeng. Nukas na. Gayam kayo matan, Mayor. Ngamin, gayam na kayo gayam, day di papa. Wen, Donna. Magustuak day ta ngayong bagam. Manibo dita agpagayam tan. Kat no kayat mo, umay ka sumarong ka reje hotel ko. Kastamet ten iti farm ko. Farm? Mm-mm. Kayat ko, Mayor. Sige, sumarong karakto ijay farm yun. Napanan ni Apo Mayor, Ma'am Donna. Nangag ko di saritaan nyo, may papaniti ko ng mga amam. Day di Don Paeng. Ngamin, nasarita kanyak day di tatang ko ti may papankan kwa na. Kasta ka di? Pinasag dalat ta ka nun day di papam. Wan, kasta nga rod. Sana naman no asino ti killer. Nabayag day giant apagtan. Kat nalabit anatay matan ti killer. Sa bagay, Ti inak ti kayat ko ang sapulan. No si bibiyag pay nga ta, wan no saan. ti inam, ma'am. Wan, diya ka mo no sa dino tayan na.
Basta tinako na ni manang ko, kat taga dito'y ti inak. Asawa ka no idi, ti may sa amayor. Anya tinagan ti inam, ma'am? Margarita. Ha? Margarita? Margarita? Saan nga ta di asawa ti nagmayor idi? Ti mayor idi? Ani Mayor Astor Angel? Anya? Ti amo ni Boy? Wen, ma'am. Ti amo ni Manong Boy. Naibagarabiim doon, ha? Agyaman ta si marungkar ka, Boy. Taadda kayat ko adamagan kan ka. Oh, seryoso ka? Anya tinamagan? Boy, Margarita tinagan ti asawa ti amom. Saan ka di? Wan, ni Madam Margarita. Mayor idi ti amom. Saan ka di? Wan, apay ka di? No kasta nga rod. Iso, ti sapulak nga ina. Anya? Sapsapulam nga ina? Ti asawa ni Astor nga amom, ti ina. Anya? Kayat ko ang makita ni Margarita. Sige. Mabalin mat ngayong kasarungkaran ni Happy House. Tasan kami ngagnana di mansyon. Adda kami ni Happy House. Day tala ang tawan nita. Adda da pa lang ni syudad. Anya? Ngamin ton sumangbat. Mabalin mo to na sarungkaran. Sige. Kat singirak iti kinadakis na. Ha? Ipariknakkan ko na. Ngawan serbi na nga ina. Ay na, agyamanak ta si mangpat kayo dinggas. Wan, dagimay. Kat, kumusta nga iti ipapanyo dyan syudad? Nasaya at mat. Kat, nakagatang ni Margarita iti lakaw na. Wan, Alang nga din. Ag inanakan tayo dasaran ka iti kanam. nangan kami iti restaurant. Alang nga rod. Mabiit lang, tainak mangisaga na iti badum. Taag sukat ka. Ma'am Donna, matuloy ta ka di ama panidya da Manong Boy? Diya ka mo. Kasla sa anak ko nga interesado ang makakita iti ina. Ma'am Donna? Saan Sonya? Wan, nagbaliwan ti panunot ko. No kasta, saan ta nga rodo na matuloy? Saanan? Ijay beauty store ti papananta. Sayang ti maganan siya ta itangal daw. Saan mo na kaya ta makita ti inam, ma'am? Saanan, Sonya? Naibunag min dagiti kinarton nga ilako yo, Ma'am Margarita. Nasaya at launay, dinggas. Kayat ko at tumulong ka nga gisimpa. Sige, ma'am. Iti mabiit, mailukatan daytoy negosyo. Sige, ma'am. Tatumulong nga ngagsimpa. Sige, dinggas. Talaga nagtungpal ni Don Juan iti nagsaritaan mi, Arson. Hello! Boy, kita isimpadan to'y kalsada. Nasayat mat. Si kamat tinagsakripisyo. Ta nakikapangkan kani Mayor. Sana bale, basta pumintas ti dalan dito. Santo na marigatan dagiti taga sapsapurikat. Apakay bilangan ni Joy. Ala, umay kan. Pumanaw tan dito. Saan ta ka di asarungkaran ni Joy? Awan ita iti dagos na. Adda di ospital. Ala, intan. Adda pa'y nasken apagnata. Wan, boy. Wanya, kabailan niyo nga aramiden ti ipapaaramid ko? One big lord. Nakasagana kami. Katsika, boy. Nakasagana kan? Uwan, Mayor. Ang sakbay na big lord. Agdamag ako mapay. Ngamin,
Mas dawag launay tadda dito hotel mo dagito ginlalay nga tattao. Gaputag kakadwa kayon iti grupo. Aniya? Ala, agsagana kayon. Kat kayat kong agtitinulong tayo iti trabaho. Diyan niya gapo aking mapang kay ti grupo mi. Ah? Kasta ti kayat ti bosyo. Jak impagarup anigayam mayor ti ikarkarit mo abosyo. Ha? Isumat laga matimmangsit, kan limastog ka. Kat? Anya ko man? Di kan makapalastog, Jonas. Gaputadda akon iti grupo yo. Ne, tinapis mo matan ni Boy, Jonas. Daytoy pay. Di nakpilitan na lumaban kan ka, Jonas. Kastagayam ti kayat mo, ah. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.